بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كوري هفتاتو سالغون من شرح كرمون جنديا باب ميريوس مي شرح قراني أي كتاب الجهاد أسفاوا باب فضل الجهاد في سبيل الله. اللهم أوغا جهاد كرمغ مايكن ننغنوي باب اغتم ميريغ ميوتي ابابوغ حتاويس وان حديث دي رياض الصالحين تيرستيك اغار وان حديث. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه قارئ ربابة جنبه هم كشون الله النبي صلى الله عليه وسلم حديث قريبه: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. ما أحد يدخل الجنة سورة ون إبس ميهك يحب أن يرجع إلى الدنيا سورة ون إبس ميهك لويب نكرانية دنيا إمبريا ومكا وله ما على الأرض من شيء أدي إينا بيمغا واها إجت دبون كمك سورة ون مفهوغا دنيا ناس إينا دنيا واها بيمتي واها هريها إجن إينا دبون كمك إينا بين من نواني سورة نكوناكا إكيب سورة ماتي بري درجة هريما دنيا واها إجكبرس ماتي بري إنما سيكن استثناء واميه كوي بوله إلا الشهيد. شهيد في أوي شهيد بينهم وي شهيد وي ميها بينهم وي دنيا غنن غنكاوس إكيب كم مدا بينهم وجننو إنا بينهم من شهيد وغنكاوس. الله موجا شهيد وي الله موجا إكلانغ كلمة فلو ماتي بري كروماتكا غرامكو شهيد وي شهيد نعهوري درجة سورغيغا شهيد نعهوري درجة إنا فنفا واتي إغوتن إنا بينو بديها فهر وسنا تكراركم إفهر شهيد وي سورغا ونوفا أنكا بس دنيا فنوا إغوتكوس ديها فهر وسنا بينو دنيا فنوا إنا الله موجا هغرامكو شهيد وي سورغيدا إما شهيد نوني ස්වර්ගය වන්ත වෙරින් කුරේ එකක්වස් බේන මෙ නොවානේ ඒනා වරිහම මුලි බිමුග හුරිහා එච්ච දෙවුනස් ස්වර්ගෙන් නොකුන්නාක බේන මෙ නොවාන නම ශහීදු එෆාවා මීහුම් එමීහුම් බේනුවාන් අනිකස් දුනියන් අන්නා දුනියන් ඇස් අල්ලාහුගේ කලිම ෆුළු මතිවරි කුරුමට්ටකා ජිහාදුකන් අගුරාමකෝ ශහීදුව එ මතිවරි දරජ අනිකස් ස්වර්ගයේ ලිබෙ එමීහුම් නම් ඉගේනි එකන්ත එම එවරුගේ මයි මතිවරි කමක වාති ශහීදුයි මීහා බේනුවාන් ශහීදුන් එගේන එක එදේන එකම යතමන්නා අන් යර්ජිඅ ඉලා දුන්යා එන උම්මීද් කුරානේ එදේනේ දුනියන් එම්රිදාන් ෆයුක්තල 10 මරාත් දිහා ෆහරවස් එගොතන් එන ශහීදුවා ලිමා යරා මිනල් කරාමති එන ස්වර්ගේගා ලෆ්වාෆවා කරාමයිත කරාමයිතරික එන ෆෙනි ලිබි එකමට්ටකයි. وفي رواية إن رواية قاعدة لما يرى من فضل الشهادة شهيد ما كان إنا فنفا وارون متفق عليه من حديثك
بخاري مسلم اتفاق نروا فوا حديث هذا مبابوغي أشاوي سوان حديث رياض الصالحين تيرستيك بار وان حديث وعن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه كي مي عربين كتير في أمة ورقة دبوتي وريميها أدي مي مصر فتح كربي عمرو بن العاص كي هذا تقى vidalwani radiyallahu anhuma إذا بفاك النبي صلى الله رسول لبي عبد الله الصحابي بيكل إنك بابا في عمرو بن العاص صحابي بيكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم كشارون الله رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه يغفر الله للشهيد الله سبحانه وتعالى شهيد ميهايا يغفر الله للشهيد كل شيء اينا هريها فافه هريها كم الله فسوا دبي شهيدنا اميهم امها كانت تكف سوا اي اكلان حقوقا وا كانت الله ذات فلا غله كانت كلان حقك ونكم من اسوتي එකං කම් ශහීදුන්න ෆුස්සවා දෙවවා ඉල්ල දයින් ඒ අලුතකුන්නා ගුලි ෆෝරේ හග්ගෙන් එයි දරණි මිහක දෙන්ජේ හග්ගෙන් ඔති ඒ නොෆුස්සවා ඒ හග්ගු දෙන්ජෙන් එම දරණි දරඤ්ඤන් නෙගුමුගේ දරණි ඒ ذاتුගා ඒ ඉස්ලාම් දිනුගා හුද්ද කොෆ එක්කමයි එහෙනම් එයි එම්මේ කීකේ බුණානි බේනුන් ජෙහිගෙන් ගොස් වරූරි හාලයිත්තවගා දරඤ්ඤන් නෙගිතාන කමියද අලගොන් මෙන් ගිතරේගේ මිහුන් දරඤ්ඤන් මිනගනි එහෙන්තෝ එකක වර අනකක වාද වෙරිවා පහරිග්ගා සෑකලෙන් හොර දානම රංගලක් දුවේ ඒ සෑකල රංගලු ෆෙම්වරෙක් හොරි එකම ෆහුන් අන්න සෑකල එවරන්නේ එහෙම ඒ සෑකල ඉබජේ නග මිහිම් වෙසල් කොණු මිතර මිහුන් කුරේ බකන්ත ගේ තිරේ ගහුණා ගෙන්ගුලේ සාමාන් එවසම නුදාහ රංගල ෆෙම්වරගේ බහුරේ එකමකෝ ඒචි දරඤ්ඤන් නගාගේ සිබ බදල් කොල්ලා දරඤ්ඤන් නෙකුන් එහෙන් ඔන්න කමෙන්නු එක්ගොතකවස් දීනුගා එය ෆෝරි දීෆාවා කමෙන්නු එක්ගොතකවස් කොම්මෙන් බේනුන් ජෙජ්ජේ හාලතෙග්ගා නූනි එකන් කොග්ගෙන් නුවාන එක්ගොතකවස් නිකම් විස්නා බල්ලවා අල්ලාහ්ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහා ಬೇಕಲಕ ವಡಾಗಿನ ದೆನ್ನವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಕಾವಿನಿ ಕೊದ್ದೆ ಭಾಷೆ ಹದೀಸ್ಲು ಕುರವಿ ಯಂಗೆಮ್ಮಿ ಹರ್ರಾನ್ ದೇಶಿ ರಂದಿಗೆ ನುಣೆ ಕಾವಿನಿನುವಾಣ ರನ್ ದೇಶಿ ಏನ ಬುಣಫಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಅತು ನೆತೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಇಜಾರು ಫಿಯವ ಇಜಾರಕಿ ಏನಗೆ ಫೋಳುನ್ ತಿರಿಯ ನಿವಾವು ಮಟ್ಟಕ ಅಣ್ಣ ಫೇರ ಎ ಜಮಾನುಗ ಇಜಾರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಬಾರತ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಮುಂಡು ಕಂಜೇಮಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನತೆ
ka mundu kine deni nota izaru deni kine ang hemiha faharga ena kamda ichka vesnu vedane emihunga fera me nondoi firhenunga fera nge anaka ena e fera difa ena kine ngadan bෑවර ඉසාරතකෙන් ඔන්න සමානෙ නොන් ඊයකි එහෙම හදීස් රුකරවි කීගේ එකමනක තීනගේ ඉසාරුන් එව්වස් ෆෑදා එන්න කුරානේ මියාර රම්වස් මිදෙනි අංහෙම් මිහා ෆෑදා කුරුමච තිබා එන තිබාගේ ඉසාර දීෆකම වණි නම තිබා හුන්නානි ඉසාර නැති නුන් හෙయ్యේ අදි ඒ ඉසාර තිබා නුදී තිබයන් ඒති ખાસ කොෆිකම වණි නම තිබාකන් එන රණෙන් නොදෙවුනේ නුන් හෙయ్యේ දෙන් හදීස් කරවණි එහෙම වෙජ්ජියම් රණුගේ ගොතුවා අංහෙම් මිහා රණුගේ ගොතුවා දිනම දගඬු අඟොට්ටියකි මිවර සෝද බලාශ දගඬු අඟොට්ටි කියාවර කිච්චිනි ඒන බුනේ ෆි අල්ලාහ් රසූලා තිමන්න ගතුනේ තිවර වස් දෙන් ඒනන් අංගවණි කීගේතෝ දරඤ්ඤ නගාරේත නෝ එවරුමස් දරඤ්ඤ නගාකෙන් එකම කෑවෙනකුණු කියා මයි මුකමෙන් අස්ලුග අංගමනේ කීගේ තිමන් කලේ ෆාන් තිබාගේ කාවෙනි ඒ අංහෙම් මිහා කොද්දී ෆීමුවේ තිබාගේ අතකවා කුර්ආනක මින්වරා ආගේ කුර්ආනක මින්වර එන දස්කොත් දෙර එయ్యේ තිබාගේ රණකි එවරුමස් දරඤ්ඤ නගාකෙන් නෙංගිවියේ මිහාර රාණුගේ ගොතුක දගඬ අඟොට්ටේ කියා කුඩ ඉච්චතෝ අල්ගොන් මෙන් ජෙහෙලු මෙන් නුවේ එක් ගොතක වෙස් දරඤ්ඤ නෙගුමුග මී බිරුවරිකම අදි එහා වරුගද හදීසේ නෝකමුග වියස් හදීස් වස්වලගේ ආදේ අල් ඉමාම් තිර්මිසි විදාලෝනේ හදීස් ඒ හදීසකේ සහී හදීසකේ ඉන්සානාගේ මුමින් ඉන්සානා කන්ත වණි වකි ගොතෙන් කඬ නේලි බේවිෆයි ඒනාගේ දරණි අදා කර විජ්ජමද්දාන්ති මිහා මරුවීම එමිහා කන්තත්තන් බේවෙන් හිෆෙහෙටිෆ ඔන්නාන ඒනාගේ දරණි අදා කරවෙන්තේ එහෙම අල්ගොන්මනේ මිහාරු සිබෙන් ඉවේ බයි මිහ මරුවීම දරඤ්ඤ වසියතෙන් ඔච්චින් ඔච්චෝ එලාන කුරාන එකමක බොඩුකමුයි එම අල්ගොන් මෙන් ආදේක නොත එහා ෆසීහකමකන් හදාගෙන නොවනේ මිහුන් ගතුන් දරඤ්ඤන් ඉච්චිනෙගු ඒ රීති ආදේ නු එන්නම මිදන්නවනි ඉස්ලාම් දීනුග මනාකමෙන් නු කොම්මෙන් බේනුම් වෙජ් හාලතෙග්ගා දරඤ්ඤන් නෙගුන් ඒ ඉස්ලාම් දීන් හොද්ද කුරාකම එකමකෝ ඉතුරත් දුනියේගේ කන්තත්ත ෆරියම කරුමට්ටක එහෙම මිහුණ වාද කරුමට්ටක එහතතන් කන්තත්ත කරුන් එක්ගුතුක සරංගල කන්තත්ත කියනවා ඒ ගෝස් කන්තත්ත ආදේ وفي رواية إهن رواية جوي الإمام مسلم رواية كروبا فإهن رواية جوي القتل في سبيل الله الله جمعوا شهيد ومكي إيه سبب يكفر كل شيء إلا الدين إنا هريها كما كفا كفارة دراني فيها දරණ ෆියවා ඒනාගේ දෙන් හුරිහා කමක වා කෆාරායකි ෆුස්සෙවුමකි අදේ මිවාබුගේ නවාවිස් වන හදීස් අදි රියාද් සාලිහින්ගේ 313 වන හදීස් وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم
فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. أبو قتادة رضي الله عنه قارئ رواية جنبه هم كشورم الله رسوله صلى الله عليه وسلم එමිහුන්ගේ මෙදුගා කොල්ලන් හුන්නවා جهاد قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله. أدي أميهن إكم بيان قد دبيه هم كشورم اللهم قال جهاد كرما والإيمان بالله. أدي الله إيمان وما مكان تتككي أفضل الأعمال إم ماي عمل تكترين إم ماي عملكي الله إيمان ومفهوغا الله كلمة فلو متوري كرمتكا إكلانغ موغا جهاد كرمه. فقام رجل هندوغا صحابي بيكلك تدو وداغن نوني وداغن سؤال مدنوني فقال: يا رسول الله، يا الله رسوله، أرأيت كليك فان تيمان نكن خبر دب بلاشه إن قتلت في سبيل الله أهرين الله موغا هنغرامك الشهيد وجنما أتكفر عني خطاياي؟ تمنى كفافة إيجي سبب فسوين هي نوذ إكم وان هي تمنى كفافة كفارة إكمك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي هندو الله رسوله صلى الله عليه وسلم إينان حديث كربيه: نعم آيك إن قتلت في سبيل الله تبا الله موغا هنغرامك شهيد وجنما وأنت صابر أي تبا كترك معك هنغرام نكم هوري كترك معك محتسب الله حضرة إكمك درميا ثوابا إدي එහෙන් එවස් කමගෙනෝ එනයි වරගද හිවරගද කෙරේ පහලවානගේ ගොතුක දක්කා කන්නෝ එන්නම ඉඛලාස් තරිකමා එකීග එකම කෙත්තරිවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුන් එකමග ධර්මයා සවාබන් එදි ගෛර මුද්බිරින් අදි මයිදාන් දූකෝ එම්බරි දාමිහගේ ගොතුක නුවේ අක එමිහාකි කුරිමත්ලා කාෆරුන හංගුරාම කුරාමිය මයිදාන් දෝකො දාමි හෙන්නු. ثم قال حديث القربي ميغوت وجيام آيك تبا كفاف تفس وينته دين يفه إكليك فان حديث قرباني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ سؤال قرميها أسواني تبا تبني كي كهي أنك كاوس إكليك فان دبي جواب أدي فريهم كلهم بين فلوات كي كه تبني نوت تيمان كليك فان تباتي دنبي كي كهي. كيف قلت؟ قال: أنا دنبي. أرأيت كليك فان تيمان خبر دباشي إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ الله موغا تيمان شهيد وجنما أي تيمان كفاف تكوا كفارة كوان توي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهندوغا الله رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كربي: نعم آيك وأنت صابر إكمكو تبا وانجهني كون حالك كترين كمغ حالوغا كترين وحالوغا محتسب الله حضرة درميا ثوابا دي حالوغا
muqbilun kurimatila aduvunna kurimatila ghayra mudbirin adi emihunna wahakeki furagas di nuda gotuga agurama kantatta wargodemi vaimihun ya ketteri nuwe filanduwe ehenenu egota kannu ema filanduwa miha kannuwe vejje nama illa dain darani fiyawa huriha kamen Allah subhanahu wa ta'ala fussawade wanati e mitan kol ituram mi gennevi mi fahar devana fahar ekam bayan korevir illa dain darani fiyawa ehen huriha kamen Allahumma wa hangram quram miha kibain Allah fussawade wan nota ena korebun huriha gos kamen ena kufaf takan e shahid wa shahidun vegendani kafaraka فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك فهم كشور جبريل عليه السلام تما كليك فانا إواهك بدال وجه ما نكاوس كليك فانا هندما كود في جبريل عليه السلام الله رسوله دارني كنت بدال واش أما جبريل عليه السلام مهين تما كليك فانا دنبي دارني فيها دين هوريها كمي ಶಹೀದುನ್ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫುಸ್ಸವಾದೆವಾಣ ಎಮ ವಿಸ್ನಾ ಬಲ್ಲವ ಧರಣೀಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತಿರಿಕ ಮಿಹು ಕುಡ ಕಮಕಂ ಹದಾಫ ಫಹರ್ ದರಣ್ಣಗನಿ ಅನೆ ಫಹರ್ ದರಣ್ಣಗನಿ ಎಬ್ಬೆಂ ಕೊಂಡಗನಿ ಅನೆಬ್ಬೆಂ ಕೊಂಡಗನಿ ಎತ್ತನು ನುದೆ ಫೆರಿ ಅನೆತ್ತನದ್ದನಿ ಏಕಕು ದಿನೀಮ ಅನೆಕ ದೇವನ ಫಾರ ಎನ ನುದೀಫಾಣತಿ ದೇವನ ಫಾರ ತಿಮ್ಮನ ಫಾರ ಹತರನ ಫಾರ ನುದೀಫಾಣತಿ ಎಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗಾತದ್ದನಿ ಎ ನೋವನ ಹದ ಎ ನೋವನ ಉಳೇಕ එහෙම තිමෑන් අල්ලාහ් දෙවි මින්වර ෆුදිගෙන් රුහිගෙන් කබූල්වගෙන් එලිබේ මින්වර බහාලාගේ උලංජෙන් ඒරුම් එමිහා කන්තතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රංගල කුරවාන් දුනියකි ෆුරිහම වාන එච්චනු හදීස් වසුලගේ මානග ආදම්ගේ දරියා වාදියගේ රං ලිබුනස් ඒන අනෙක් වාදියකන් එදේනේ රණුගේ වාදියෙන් ඒන ලිබෙෆෝති එකමකු අනෙක් වාදියව සේන එදේනේ ඒනාගේ බඬු බිමුගේ වෙලිනුන් එච්චෙන්න ෆුරානේ ඒක මණික මරුවන් දෙන් කවවල දන් දෙන් ඒන එකතු උලේනේ එක්කුරන් ඉතුරු කුරන් මරුවීම දෙන්නේ මුනි ඒ හිසාබුන් ඒක බඬු දෙන් ඒ ෆුරුනි من حديث رواية رحمه الإمام مسلم رحمه الله دميوتي مبابوغي تريس ونا حديث وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قال حتى قتل ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه قارئ رواية جنبه إكليك فانا بدالوي الله رسوله صلى الله عليه وسلم صحابي بكلك النبي أين أنا يا رسول الله إن قتلت تمام ಹಂಗ್ರಾಮ ಕೊಗ್ಗೆ ಶಹೀದ್ ವಜ್ಜಿಯ ತಿಮಂ ವಾಣಿ ಕೊಂತಾಕುತ್ತೋಯೆ ಅಸಾಬೇಕಲು ದನ್ನವಾಣಿ ನತೀಜ ಬೇನು ಹಂಗ್ರಾಮಿಕರನಿ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ದೀನ್ ಮತಿವೆರಿ ಕೊರು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ರಸೂಲ ನಸ್ರ್ ದೇವ ಮಟ್ಟಕ ಎಹ್ವಿಮ ಎ ಹಂಗ್ರಾಮಕು ಶಹೀದ್ ವಜ್ಜಿಯ ಲಿಬೆ ನತೀಜಾಕಿ ಕೊಬಾತವ ಸಬೇಕಲು ಬೇನು ವಾಣಿ ಹಿಂಗೆ ವಡಾಗಣ್ಣವ ಎಹ್ಮ ಮಿ ಸುವಾಲ್ ದನ್ನವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ الله رسوله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن قال في الجنة إكليك فان حديث القرآن سورة تبا واهوشي تبا شهيد وجن مواهوشي سورة گئے فألقى تمرات كن في يده فأينا غاتوري قدر قلي ما باور قدر إنه قدر قلي تمرات مرادك أي جمع القلة مد من ورق den huri etikole ema enaga atubu huri kaduru kole kaan gengulunu kaduru kole kaan wegin huri kaduru kole atubu hutta
ඒ කදුරුකොළ සේන උකාලි ඒ කදුරුකොළ කෙවම කිහා වගුතුකොළෙන් නගාන 2 මිනිත්තු 3 මිනිත්තු 4 මිනිත්තු එයා මදු කදුරුකොළෙන් අතුගොහරි එකම එවර්වස් ඒනා එකමට්ටක හේද කුරුන් එයි ඒනා දුනියමතිගා හුරුන් ගිනවෙජ්ජ වගුතෙක්කමන් එන දෙකුණි වාකේකි අල්ලාහගේ මව්ගා හංගරාමකුන් ශහීද් වේ ස්වර්ගය දෙවේකම වඤ්ඤ එහා වගුතුකොළකස් බේනමෙන් නුනේ මි දුනියමති ගොන්නාක මේ කදුරුකොළ කාණෙහා ඉරුවස් බේනමෙන් නුනේ එම කදුරුකොළකස් එල්ලා ලවණි සුම්ම කාතල දෙන් යෆහ එන හංගරාම කුරවිය හත්තා කුතිල එන ශහීද් වෙජ්ජ මද්දාන් දෙන් හංගරාම කුරවිය رواه مسلم من حديث سلواك ربهمني الإمام مسلم رحمه الله هذا مهساب ميريج شرح قدنو من إمالي ألغن الدعاء كي الله سبحانه وتعالى ألغن من بهاي عملها إخلاص تركن دبو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.